Večite teme, vino i ljubav, spojene u večeri otvorenog srca, dovele su u zavičajni muzej arheologa Boru Dimitrijevića i njegove zanimljive priče o ljudima i događajima koji su obeležili kulturnu pa i boemsku prošlost Timočke krajine. Vino, kaže Dimitrijević, može da odigra veliku ulogu u razvoju kulturnog turizma. Jedan od 17 imperatora rođenih na tlu Srbije između 2. i 4. veka, imperator Prob ili Probus, jedan od njih 6 koji su rođeni u Sirmijumu, u današnjoj Sremskoj Mitrovici, je u stvari doneo vinovu lozu i zasadio na obronke Fruške gore i to je prva proizvodnja vina na ovom tlu, s time što postoji takođe i priča da je i u oblasti Smedereva zasađena sorta. Smederevci tvrde da je to stara, autohtona, srpska sorta Smederevka. To je ta prelepa priča, s obzirom da je Knjaževačko vinogorje i Negotinsko vinogorje jedno od poznatijih u Srbiji, to je bio sasvim dovoljan razlog i to je jedno od tih karata na koju praktično treba igrati, treba ta vina brendirati, jer svi svetski pokazatelji nam govore da potrošnja vina godinu za godinom u svetu raste, zašto i mi ne bi pokupili nešto sa tog stola? Muzeji odavno nisu mesta gde stanuje prašina sa lepim predmetima na staklenim policama. Publika želi da u ozbiljnoj ustanovi vidi nešto zanimljivo i drugačije. U mnogim zemljama su Ministarstva kulture i turizma spojena. Ne može se umirati u lepoti. Morate ono što imate u rukama, što su vam ostavili preci, što ste svi sami stvorili, to morate napraviti utilitarnim. Najlepše su priče koje se na nekom svom kraju materializuju, koje su održivi jer se od toga žive. Zaječarski muzej to može sa Romuljanom, a apsolutno sam siguran da Knjaževački muzej to može da uradi sa Ranom i sa prelepo osmišljenim u selu Ravna tim malim i muzejem vina i svim onim što se tamo nalazi. I eto prelepe priče, blizu je jedan UNESCO sajt i ako se to bude lepo povezalo, samim tim ćemo doprineti lokalnoj zajednici, a ne da muzeji samo imaju svoje zbirke, čuvaju svoje predmete i da se tu priča završi. Ta priča više nigde u svetu ne postoji. Muzeologija koju je moja generacija učila uopšte više ne postoji. Sve se menja, kažu sem kamenja. Veče otvorenog srca je po 26. put okupilo knjaževačke likovne umetnike i umetnice, čiji su radovi izloženi u muzejskoj galeriji. Ovom osobenom događaju muzički ton na gitari je dao Dragan Ilić Spaček.